Talo falava I le nei fo I wha poponga o telefau o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua o le lipoti tu to tasi lea sa whala o I tele nafi e le whala poponga o le whamak ua atangi ai o nisi o ngase a toa fo I whala poponga tangata lau tele e manatu o lea whala poponga ale malo e le ngata ina tuwai o na tali mai I mana onga o le tino u ai ma tele ina tau mawhai e pui pui I la taulawa ma whaaria mai ai mani winga le ma fau. E pei ona sila fia o le whamak, o le whaalapo tonga lea e whea ngai ma le whaatau wina mai o vai la au, a toa mawhua la au, e mana umia mo tonga fitinga o le soifua malolo ina o tangata o New Zealand. Ai o le lipoti tu maoti e pei ona ta ua, sa ta pena ina mai ni maaftanga whaalea o onga, na whaatonu ina le komiti whaafoe o le whamak, I le whaai unga o le tausanga na te anei. Sa whailo mai ai le te fono le komiti whaafoe o Paula Bennett, sa manina mai I nei polo kalame le te leo le whaale tonu I le tūlanga te li tonu ina o le whamak I le whaatino ina o ala tau ngā luenga whai. Na ia ta ua mo mia wave o na whai ese swinga I le pulenga ma le whaatino ina o ngā luenga a lea hoi whaalapo tonga ta ua le malo. O le tausanga o mawae e sidia I le se lau wafe la whai o tangata na o la tu sai nia se tau sanga lo tele sa tu ina tu I le parlemene ya te sema fa tau sanga inai le tau lea ona fa ma vai mai o le tamai ta isa ve mo pulisilio le famak e ngo ya Sarah Fett mai na I wai ina fa ma vai o ia mai lona tu finga I le masina na te nei o le lipoti lai pe ona fa I lo mai e tele isi fuanga mo le lumana ai o lo fa tu langa ina mai ai mo lea whaalapo tonga le whamak. O toi tau mo whaile le tupe au pito I te le I tono o New Zealand, e pui pui I alana polofiti mawai au whenga iai masua suenga le parlemene mo lātou whaadia mai o le neitulanga e atangi ai le te le o le lātou pis nisi te tonu o le tunu. O le asanga fuana nafi sa o ne ai I luma o le komiti filfilia le parlemene Ia pulenga o le tupe umai de tonu o New Zealand, mo se suenga o lo whaanga solo, e tu sai o whainga whaatau wanga, I le vā o le tupe tau whaatau o inga I de tonu o le tunu. O le whale tupe o le ANZ, sa wha mawina le lātou polofiti, mo le tausanga na tenei, e lata I le lua tesi ma le tasi piliona Tala. Mai na whaalia ai le te maita I pule ia Antonia Watson, e malamalama o ia I manatu malangona o tangata e tusa o lea polo fiti te le. Na ia ta wai o le tūlanga le lei o la tau tupe mama e mafu mai I le tele o tupe maseleni o lo whaanga I o iai le la tau pisnisi I le tonu o New Zealand. Mai o lona ta ofi o le tupe mama po o le polo fiti e pei o na whaai lo mai o se tūlanga whetaui matala whengai. Mai na te iloa le leifo I le mafu anga o le manatu hai o tangata o se fuai numera mawa ai ma le te le ia lea tupe mama. E manatu le te maita I pule le ANZ e ta ua mo New Zealand le iai o ni fale tupe te tele mo le whaangai o ia o na atina e atoa malona ta mao a inga. O le vaia so a sau e tu wa atu ai ia le palemia ia Christopher Luxon ma se au malanga o pito I to tele mai New Zealand nei mo le atunu o initia. O se vaenga o tau mwhainga le malo e whaaleleia ia le tu tau fe whaatau inga ato ai mo le pui puinga I le vāo malo e lua. E pei ona sila fia o initia o stasio atunu tele o le lalolangi ua mai tau ina le sawa o lona ati nae I le nei vai tau. E wha aso le umi o le ai le pāremi o New Zealand malana au malanga I le ai o Delhi, whape ai mo Mumbai, ma e malanga ese ma New Zealand I le asto na inei. O lo wha moe o le a whailo I ai Luxon ma le pāremi o Initia o na Rendra Modi, mai o le a whaiaisa na tautalanga I le whono tele tau le pui pui ngā le mano Initia, le e ta ua o le Raisina Dialogue. O initia e au pito I to tele le whaitau a whai o na tangata I lalangi a toa. Mai o lo valo ia e o atu I le tausanga I lua awhe tolu se fulu ua tūlanga tolu I le te le o lona te mao a inga I le whaasolonga o atu nuu o le kia lope.
E tā ua le malanga le nei a Christopher Larkson o ana whorwhoranga i le taimi o whaato sina o le pālota le lua hawhe luas futolu le sa ia polo misi ai o le taimi a tu lai mai ai le taita inga o le whainga malo o le a tau mwhailoa e na whaia se whenga e sa o loto ai whe whaataua inga i le wā o New Zealand ma ini tia. O le stofi nei fo i le malanga ai le sui pālemia mai o ia fo i le minsta le vai fafo wa wasa mana ia Winston Peters i Amerika mo tala noanga alo ia mo le whailau tusi a wao le United States o le li o Marco Rubio ua whiaunga lea malanga le li minsta i New York ma Washington mo le taimi ua mata umai le laulangi le li Palestine o le mano Amerika ia Donald Trump ma na ngayo inga ma whaai unga whai. Au iai o iai Washington le a whailo i atu i sui o le whainga mano Donald Trump whaapea mo isi sui o le whono whaitu la whono a le United States. I le ai o New York o le a whailo ai i Peters ma sui si ni o le whalapo tonga o malo o Watasi. Na ia whaali mai e whapea o le malanga le nei o le a maua ai le a wanoa e tala noa tu sao ai ma sui o le pūlenga malo Donald Trump e tu sai o nisi o mata upu e au fi ai le taua i Ukraine whapea le Gaza ai mai se o le ngāru lue whelangano mai i mata upu tau i le pui puinga. Ua whaia nei malanga ai le 11 nei taro na fo i mai saina ia wawasa mana ia Winston Peters sa ia fo i moni talo ngalo ia ma le minsta le vai fafua lea malo tele o le li ingo ia Wong Yi. E tolu miliona tala le se leni mai le la fonga de tongi e tangata si mai i New Zealand o le a whao ngā le whainga malo so whaatasi e whaato sina mai ai ni fon tanga whaapis nisi wha le wao malo e whaia mai i New Zealand nei. O le atulanga sa whailoa whalau i tele le minsta o le atina e o tulisi o Louise Abston i le asoan nafi. Nei e ta wai o le ngā tupe le am whaiai e le ofisa o tulisi o na sitia la o inga o tāna sanga mai leivas furuanga i atu le selau se furu i le tausanga moni fono wha le tausanga i fia whaia mai i New Zealand o le wha moe ina wha popo ai i le tusa o le tolu se furu miliona tāla i le tamao a inga o le tino wha lia fo i le tamao ta i minsta wai loi wha maunga e tusa ma le selau fitu furu lima tāla e silia tu ai tupe whaalu e le tangata e tasi e malanga mai moni fon tanga whaapisi nisi le aso tasi nai lo tu risi masani. O le nei vanga tupe pe ona fufuaina, tolu miliona tala, e awa noa ia sos whalapo tonga e au fiai ma universite e manao e tali malo i se fon tanga whaalewa o malo. E lenga te lea e maua e fo le soswani mo whaalapo tonga e fia tāru sangaina le whaia o ni ala tau tau o fianga ti tele. O loo iai i se tūlanga ti ngā ina i le whala mai tele Wellington ia se ti nā e to onua le whanau na poloka i to tonu alana ta amale mo le tolus furuono i tūlā ina ua a fia i se whaale me lave i le vai aso na tēnei. Whailo mai e leo leo e whapea o le ta amale le nei tina te lavou na pa u i se tofe e le mamau mai le nu o Murchison i le tūmalo tā se mane i le aso ngā fua taruai i le aso toru leo mati a e na whato a maua o ia o lo so i fua pea i le tae ao le aso lulu na te nei i le aso limo mati ua siri atu ma le toru sfuruono i tūlā talu o na lavea lana ta vale sa awina mai o ia le whale mai tele Wellington mai o lo o tā fia i nei mo tonga fitinga ai le taimi nei o le ua whaia se sa ili ngā tupe whaabitoha i lunga o vesota inga tele vave e nisi o ana uoma ai inga e langolango ai o ia o whea ngai matonga fitinga. I le tumalo le wairo rapa i mātu o Wellington e to o tolu tangata sa tau fie le whalemai le whae ungora vai aso o na o lo lātou whaonga ina o se pauta pae pae sa iei le manatu o le vaila au whaasa ina o le cocaine. Whailo mai e leo leo i lea vaenga o le tunu o lo whea ngai ia tangata matonga fitinga ma e te tau ona to e fo i uma i se tūlanga manuia. Ai o le teimi nei o lea ua whaia se lau te inga whalawa i tele e le whalapo tonga o whaamtalanga tau i vaila au whaasa ina e tu sai o le nei pauta pae pae ina i a tau fia mo pui pui ai le whaonga ina e nisi i le lumanai.
Whailo mai ai le whalapo tonga le nei, whaingoina o le Diane's, le Drug Information and Alerts Aotearoa New Zealand, o lo lātou fia maua, ia ni whaamtalanga i tūsa o le nei pauta, po whēna au mai ai o ai fōi o lo lātou tūwhai nātu i tua. I mata upu tau upu whai o mālo, o pa ule tu lango ina le au palota o le li palemia ya Christopher Larkson, ai alua e ilunga le lango ina o le taitai o le leiba ya Chris Hipkins mo le tofi palemia o New Zealand. E lenga te lea, ai o le taunu unga o le suenga le tau mai nei o manatu ma langona o le au palota, na iloa ai, e mawhai le tua ngai ma pāti o lo lātou ngā lue whatasi, o na whaavaina i a seisi whai ngā malo, e fua lea i le taunu unga o le suenga, sa whaafoe e le uni le au te tongi la fonga po le Taxpayers Union, ma le company o le Courier. Sa whisiringi ai an nafi le au tūs Tala le li pāremia mo sona manatu e tūsa o lea suenga ai na ia tā ua, o ia o ngalue mo tangata o New Zealand, ai le o manatu mamafa i le taunu unga o ia i tū a inga o suenga. O le sa ili linga le nei sa whaatino i le vāo le aso lua ma le aso whao mati, ma tūlai mai ai le pātia le National e tasi tesi mo le fitu i a maka na si iti ai le langoina le au pālota, la leo tūlai mai ai la tau le tolu tesi mo le ono pasene i le taimi nei. E whaatusa le i le pātia le Labour, le ana si itia le lua tesi mo le vālu maka o le tūlanga langoina, ma tūlai mai ai nei, i le tolus furfa tesi ma le tasi pasene. O le patia le New Zealand First, na pa u le tasi tesi ma le tolu points, tu lai mai e nei la tau le lima tesi ma le tasi pasene, ai o le te pati Māori, na si itia le lua tesi ma le tasi maka, mai o loo iai nei la tau le ono tesi 5% i le teimi nei. A whatusa le tūlanga sa iai le suenga le masino February, o na ilo lea o whaititia le na fōe tasi o le tū o le whainga mālo, tū lai mai e limas furwanu o la tau na fōe le tonu o le mahota. Ai o le tūa ngai na whao popo le na fōe tasi, lea o atua i le onu se furu lua o la tau na fōa. Ai e onu se furu tasi la whai na fōa, e mana o mia e whaavai na i se whainga mālo. I le fesili po ai e langoina e la upalota i le tofi pāle mio le tunu u, na maurunga la whaio la tau e manao i a Chris Hipkins. O se teimi mua lea taru mai le pālota tele taruai, ua sili ai Hipkins i a Larkson. Na pa u le tu langa ina Christopher Larkson, tu lai mai o ia i le luas furu tesi tolu pasene, ai o Hipkins, na si tia le tolu tesi ma le tasi pasene, tu lai mai ai o ia i la whainga e luas furu tesi ma le fitu pasene. Ua sa o ia wha le tonu o le tūlanga ina o le pālemia ma le whainga malo, ma le mauswinga a tō ma whai unga whai, ia ua tele i na ngunguru ai le tunu. E pei o le mana o le malo e whaana tinati le whaatino ina o ni ngā luenga ti tele, whaate a ina o le komisina māwarunga o New Zealand sa ngalue i Peretania, ma le whaia o se whaato e se ngalo ia le malo, e tu sai o le wha le tonu le ua o iai, ia le polka lambe o mea ai mo te maiti aonga, po le School Lunch Program. Sa motu sia le swawai tau mawhai le pitanu o maan koki Wellington mo se teimi umi le songa fuan nafi. O se lipoti lunga le upenga visota inga le pulenga le swawai le Wellington Water, na taua e whapea o le afo le se furulua i le wauia le songa fua, le ana amataio na motu sia le swawai tau mawha i lea pitanu o le lau mua. Mai sa foi tau mawhainga ina ia mawhai na toi whaola i le suawai i le fia na nafi. E le i whaailoa ina mai le mafu anga o le whaafi tauri, a na whaalia e whapea o lo whaia sa i li linga le au whainga luenga, pe na mafu i se ao na whaafu sei o na lea i se suawai. O le aso fua, le ana whaailoa mai ai le partia le Liberal Party i le tunu o Kanata, le filifili ai o le li e suawhaia Mark Carney, e a vea mo lātou tai fau. Mai o le asu i tūlanga ai o ia i le li o Justin Trudeau i le tofi pālemia o le nei atunu tele o le lolorangi. O Justin Trudeau e pe ana silafia, sa ia whaailoa mai le masina o Januari i alona whaamoe e whaase e tuangaru mai le teita inga o le vaenga whaupwhaile nei o le Liberal Party i ka nata.
e lenga te lea e fa pe fo ina fa ma vai o ia mai le tofi palmi o le tuno o le sa ia umia mo le umi e siria tu le iva tu sanga ua tua na ia tu nei o le li le o fili nei le Liberal Party e sui tu langatu ia Trudeau o Makani e limas fruiva tu sanga o le soifua sa avea la tamai nei ma kovana o le fale tupe tu tonu o kanata o lana sa noanga ina ua wha mautu ina luna filfilinga na ia ta'wai o le a le mawhai lava o na vea lona atunu o ma vaenga o Amerika e pei o nātangia mai ini la fonga le pelestene Amerika ia Donald Trump talui nei. I ta alonga, ua manu le li o Stephen Alka o New Zealand i le tauwanga te leo tanga polo le PGA Champions Tour le asa tauwa ai Arizona i Amerika i le whaiunga le vai aso. O le whaato ato e malo ai leo le nei New Zealand i se tauwanga te leo tanga polo whaale vaho malo tanu mai le tausanga atoa ua mawai. O lona malo le i Arizona na mawai le na whailunga tupe e lima se lau valu se furu afe Tala Amerika. I kirikiti whaalama o malo le tupau ta mai tai o manu le White Ferns a New Zealand i le series ma le ausii mai Sri Lanka ina ua malo la tau i lona tolu o ta'alonga i le vao awilua le ana whaia i le ai o Nelson. E lua se lau valu furu ai o New Zealand ai ono le latou pe i le latou tanga o na tuli ai le Sri Lanka mai o le unga na pepe uma i le owa muli ai na ole se lau walus furulua ai na maua. O le ta'alonga mumu o le series le nei e le iwhaia o na ole timu ai o lona lua o ta'alonga na malo ai New Zealand. Le la o le aso ai nei ma le series i ta'alonga i ta iluas furu owa po le T20 i le vao au nei lua mai o le ta'alonga mumua o le awhaia le Christchurch i le Asforeile. Ia o le whaiunga le nā le nei vahenga o talafau.